Ngi pidang sebagai pi borok sasi sempat cakani ka channel ka jongi bat hangini ka video ngin pe yakini ki post ki brang shalat thamai po Meghalaya. Shabing in sedang yakani ka video sungguh subscribe yakani ka channel but turn on your new notification bell kanang ba pinum do yaki videos ki bangi upload. Pila ruban follow yangi po ka Instagram kani ka di ka Instagram account ka jongi. Yakani ka post apply da ka Meghalaya State Skill Development Society lani ka MSSDS mentau benai arajar arpuar. Kakerteng jongan ka post ka Skill Development Officer. Kelas date lani ka tarik bakado popila ban samen yaki applications ka hau karwai tarik benai April arajar arpuar. Yakani ka post Skill Development Officer ka balai artali ka upper age limit ka dailai pesan senam. Ka salary lani ka tolak ka dailai pawajar hakshi benai. Ke educational qualification kalong kumni. Peladi pendap ya ka post graduation haka rural development MSW lani kiwi ki fields ki waya hab. Pidon kamru license experience haka skill development rural development lani kiwi ki fields ki waya hab. Ki candidates ki belong eligible bagi bakwa ban apply ya ka post pihak ban apply online link ba ka recruitment portal jong ka MSSDS ya ka link ngala aya po description jong video te pihak ban apply directly na ka link ka official notification lani ka notice ka apply hi dengan ka MSSDS ngala aya po description jong video te sungubha download bat pulih shoya ka shaba pin apply ka post kanang ba pin tip shushu spang ki details.